Nu ką, štai kolegos pristatė naujas Biesse staklės klientui. Einam pažiūrėti, kaip jie dirba iš arčiau. Take entrepreneurs. What's the plan for today? Unloading. Unloading what? Brand new Biesse rover. Ei, kur eini? Einu pasižiūrėti, kaip kolegos staklės krauna. Su tokia apranga tai tik po ofisą žabaliot arba į šokius eiti. O tai ko man trūksta? Kaip aš turiu būti apsirengęs? O tai kur tau šalmas? O tai kur tau liemenė? O tai kur tau batai? Nu šaunuolis dabar galim eit. Gal kitą kartą nepamirši, kad saugumas svarbiausia. Kostas, how many tons? About 8. About 8 tons. And you hold it with your one hand only. I just hold so she doesn't run away. No surrender, it's forever. You know, this like forever. No surrender, it's forever. You know, this right here forever. I am just leaving a legacy. I am the one that they paid us. Got something to say to me, say. You know I've been waiting so patiently. This is my legacy. Y'all don't believe me, they wait. Kaip sekėsi iškrovimas? Viskas buvo gerai. Dabar instaliacija. Varom. Hit up the boys and give them the NDA. This is the brand new, this is the brand new. Nothing you can do, nothing you can do, and there ain't no, cause this is forever. And there will be no